Hadin balai okem no ya kesonam rengkat bat kibriu gejongka kebala ai bala ban pha penyap ya la ulok Raja Ragu Bansi menta kesengi ngesngo banong ba ki mensim jong kinong meklia kila hek mensim bat kila penhiar ka mensim hadin bakila sya sitom ya kajing sya keno ha kibriu jong kari India konjuru ha kila patai kubor jong kari India bro kuwai ha boro cikata kita yo ki bladap kibriu jong kar dikasih kejongi kejela kejongi kimnut ban sensim ka ba khamjam menane khamhe ka mensim nomor da kum sensim bakala ki kum liat ksem nomor ba la perip jubor ka mensim nomor la skorip jubor kata ka cingiap jong ta kurim jong ka sonam kumta ki paiba menta kila suk ka mensim bat kila yaj bat kumba penat sidem nomor ba kila tip ba mano kirus new hato kidei napo kajala kajongi ne kidei na kanu kata kajala badai kita kirus new kita kinong penyabreu bat kita kinong lute kumba kila keno lagi bahing hasem jong Raja Ragu Bansi ba kinong meklia kidei ki lunar ki balute bat penyap ya ulah keno ru ya police department ya ka sorkar jela ba ka sorkar jela bat ka police department kala ton kiti hakane ka kam ya kecingiap jong Raja Ragu Bansi Henry menta ngila sotho ba mano kita kirius new kibale ya kane ka kam te kumta ki kasih jungi menta kilas ngohe ka musim bat kilas ngo pohon ka musim abah kiyaj surum senengru kila yaj ben prat sedem namar kalapau kata kajing sya baro kumba kiwai kila keno ya ka jela ka jungi bat jangi kijaj beriu jungi ki kasih ki badan kam tam ya kanang sora ka bala jia ha ka kam jaka sonam ba ki sawut ki runar on sara ban bishar haslong namar ba kadai ka kamram jong ki pulis jong ka cela mikla jongi bakin sim ye kani ka kes bad bakin bishar bad ban tokit benia halor kani ka kam ka jingjia baro ki pulis ki Uttar Pradesh ki laong ba ya kani ka kam ban IT kadai hapo ka mikla pulis bakin tokit benia ya ki baro ki ban jia namar ba ka jingjia baro kadai hapo jela ka jongi hapo ka bahap hapo ka Police Department jong kajela mikria kajongi de baro kisah tar ngitip bangin sayo snauhi hangne hapo jela kajongi ba ayu gini kibru kilale ya Raja Ragu Bansi hak daga singi hadu bakin resim yala kajingim ke kaplan jong kalok bat balai bakalok yala ulok hadu bakan sim yala kajingim ban ai belah ban pha peniap ya ring sobon penrempat habai de berupa jong sunam ubalak wa benia darab jot yala ka sakhun ko jong ka ba ulah sach khoj ka ba ong ba khun ko jong kam don kti ban le kini ki kam harai ka ba pau pade ba ka ne ka khun ko jong kala simila ka jingim ko jong ulok ha ka ba kala ai bala ban pha peniap ha kita ki sangot bat wei udai samlatrai jong ka kane ka jingjia ka chijia ha kini ki jat bru ko jong ki namar ba kam dai kata ka love marriage rai ka dai tang kata ka arrange marriage te kumta ka sajia hakini ki jajbru ku jungki te nakaliang ku jungi kum kinong mekhalia katnong yo yata ka mensim ke jing so krau bad kata ka jing singan ka jing nyelong ke jungi ki bru ki babha ki badap da kata ka jing so red bad kata ka jing so sunai te kane ka dei kanuk sa babha syaki pat ka pertai te 8 और 9 की रात्रि में लगातार एक सघन अभियान चलाया गया था शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नर के लगातार पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार शिलोंग पुलिस के संपर्क में थे एक दूसरे की पुलिस और लगातार बातचीत कर रहे थे। इसमें एक सूचना मिली थी कल रात्रि को भी कि जो गाजीपुर यूपी में है वहाँ पर पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिलोंग पुलिस ने यहाँ संपर्क किया था और यहाँ पर 3 सस्पेक्टेड उनके द्वारा बताए गए थे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और जो शिलोंग पुलिस है उनके द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाती हुई सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, राउंड अप किया गया है और अभी फिलहाल शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में आयु तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम है राज कुशवाहा, विशाल चौहान और तीसरा आकाश राजपूत। तीनों ही इंदौर के निवासी है। सस्पेक्ट को फिलहाल शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में आयु तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जिसको प्रसाद से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले बात बताऊं, इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से ये इनके परिजन मिले थे जिन्होंने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर ने उसी दिन डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को बुलाकर उनको निर्देशित किया गया। तो स्वयं से शिलोंग पुलिस के तो वो लगातार कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। उसी तारतम्य में शिलोंग पुलिस के माध्यम से सूचना मिली थी कि सोनम रघुवंशी को धनबाद से रिकवर कर लिया।